para los demás. Por eso decimos que cuando alguien es un iluso, es un soñador, aunque algunos lo identifican con alguien que está siendo engañado. ¿Para qué estoy yo como docente y como alumno? Para ilusionarme, en el sentido de jugar, divertirme, aprender, soñar, pero al mismo tiempo aterrizar en la realidad, buscando la verdad y una vida, como llaman los filósofos, bien lograda. Francisco a eso le da un nombre, Gaudium. En otras palabras, la felicidad que produce el gozo. Ustedes lo dicen de una manera muy común. Esto hay que gozárselo. La vida hay que gozársela. La universidad hay que gozársela. Pero utilicemos una palabra que solía utilizar Juan Pablo II, el Gaudium de Veritate. En otras palabras, el gozo que da la verdad. El gozo de buscar la verdad, de descubrirla y de comunicarla. Eso es lo que debe impulsarlos a ustedes como docentes y como alumnos a compartir los hallazgos con los colegas, docentes y alumnos. Y los hallazgos se comparten al calor de la amistad. Gaudium de Veritate, el gozo que produce la verdad, cuando esa verdad se comparte en amistad. Amistad nacida de la docencia y de la licencia. Amistad que a la vez genera la ilusión. Por eso, si los estudiantes no esperan ilusionados la llegada del maestro, su presencia, su enseñanza, no funciona para ellos como maestro, sino a lo sumo como docente o profesor. Si el maestro por su parte no siente ilusión por su trabajo y concretamente por sus discípulos, en grado muy alto por algunos, su función es una forma deficiente, una degeneración de su vocación. Unos y otros, alumnos y maestros, tienen que esperar y esperarse. Yo recuerdo a un maestro que decía, ya fallecido, que su mayor ilusión por la noche era pensar que por la mañana iba a volver a entrar nuevamente en contacto con sus alumnos, porque también iba a empezar nuevamente a entrar en contacto con el aprendizaje que sus alumnos le brindaban. Unos y otros, alumnos y docentes, tienen que esperar y esperarse, anticipar, sentir complacencia y asociarse a las trayectorias mutuas. Si esa ilusión falta, la auténtica función no se cumple. Última pregunta. ¿Qué tiene que esperar una universidad como esta? ¿Para qué estamos en una universidad como esta? En cuanto a universidad, es nuestra obligación ofrecer una educación excelente, cuyos frutos sean profesionales de la más alta calidad. Pero el aporte principal de una universidad como esta ha de ser la formación de seres humanos que sepan vivir como humanos, que sean personas inteligentes moralmente hablando, es decir, personas capaces de adoptar principios universales y capaces de actuar de una manera congruente con ellos mismos, capaces de creer y de trascender, personas íntegras, responsables, leales, honestas y respetuosas de la ley. Una universidad como esta debe distinguirse por ofrecer
múltiples claves de orientación para vivir en un mundo pluralista sin volverse relativista, para discernir lo bueno de lo malo y lo verdadero de lo falso, para encontrar la plenitud del sentido, para sentir profundamente y para vibrar interiormente con todo lo noble, lo bello y lo verdadero. Es decir, para otorgarle a la existencia de cada uno de los que la conforman una orientación sapiencial, una orientación hacia la sabiduría. Expresado de otra manera, una universidad como esta debe contribuir a la adquisición y al desarrollo armónico de las llamadas inteligencias múltiples, entendidas como diversas maneras de florecer y orientarse en la vida. Por eso, además de desarrollar competencias y habilidades profesionales, debe formar personas con capacidades interpersonales e intrapersonales. En resumen, un profesor universitario de una universidad como esta debe mantener una visión de conjunto que le permita a sus alumnos integrar esas convicciones en un proyecto de vida coherente. Esos profesores, que ojalá sean maestros, deben transmitir a los estudiantes conocimientos sólidamente adquiridos que les ayuden a descubrir el sentido de la propia existencia. ¿Y qué deben hacer los alumnos? Casi que podríamos decir hoy en día, y con eso termino, como dice esta viñeta, usar la cabeza. Quiero terminar con un video, el último de los videitos. Si no están cansados, si no lo suprimimos. Esto yo ya terminé. Es un video a través del cual quiero dejarles precisamente el mensaje de lo que nos estamos perdiendo desde el punto de vista lo que nos estamos perdiendo desde el punto de vista de dejarnos atrapar por ese aparato que ustedes manejan en sus manos. I have 422 friends, yet I'm lonely. I speak to all of them every day, yet none of them really know me. The problem I have sits in the space between looking into their eyes or at a name on a screen. I took a step back and opened my eyes. I looked around and realised that this media we call social is anything but. When we open our computers and it's our doors we shut. All this technology we have, it's just an illusion. Community, companionship, a sense of inclusion. Yet when you step away from this device of delusion, you awaken to see a world of confusion. A world where we're slaves to the technology we mastered, where information gets sold by some rich, greedy bastard. A world of self-interest, self-image, self-promotion, where we all share our best bits but leave out the emotion. We're at our most happy with an experience we share. But is it the same if no one is there? Be there for your friends, and they'll be there too, but no one will be if a group message will do. We edit and exaggerate, crave adulation. We pretend not to notice the social isolation. We put our words into order until our lives are glistening. We don't even know if anyone is listening. Being alone isn't a problem. Let me just emphasise, if you read a book, paint a picture, or do some exercise, you're being productive and present, not reserved and recluse. You're being awake and attentive and putting your time to good use. So when you're in public and you start to feel alone, put your hands behind your head, step away from the phone. You don't need to stare at your menu or your contact list. Just talk to one another. Learn to coexist. I can't stand to hear the silence of a busy commuter train where no one wants to talk through the fear of looking insane. We're becoming unsocial. It no longer satisfies to engage with one another and look into someone's eyes. We're surrounded by children who, since they were born, have watched us living like robots and think it's the normal. It's not very likely you make world's greatest dad if you can't entertain a child without using an iPad. When I was a child, I'd never be home.
be out with my friends on our bikes with the grown up, wear holes in my trainers and graze up my knees, we'll build our own clubhouse high up in the trees. Now the park is so quiet it gives me a chill. You see no children outside and the swings hanging still. There's no skipping, no hopscotch, no church and no steeple. We're a generation of idiots, smartphones and dumb people. So look up from your phone, shut down the display. Take in your surroundings, make the most of today. Just one real connection is all it can take to show you the difference of being there. Be there in the moment that she gives you the look that you remember forever as when love overtook it. The time she first holds your hand, the first kiss your lips, the time you first disagree and still love her to bits. The time you don't have to tell hundreds of what you've just done because you want to share this moment with just this one. The time you sell your computer so you can buy a ring for the girl of your dreams who is now the real thing. The time you want to start a family and the moment when you first hold your little girl and get to fall in love again. The time she keeps you up at night and all you want is rest. And the time you wipe away the tears as your baby flees the nest. The time your baby girl returns a boy for you to hold. And the time you calls your granddad and makes you feel real old. The time you take in all you've made just by giving life attention, and how you're glad you didn't waste it by looking down with some intention. The time you hold your wife's hand and sit down beside her bed, you tell her that you love her, lay a kiss upon her head. She then whispers to you quietly as her heart hits a final beat, that she's lucky she got stopped by that box boy in the street. But none of these times ever happened. You never had any of this. When you're too busy looking down, you don't see the chances you miss. So look up from your phone, shut down those displays. We have a finite existence, a set number of days. Don't waste your life getting caught in the net, as when the end comes, nothing's worse than regret. I'm guilty too of being part of this machine, this digital world we are heard but not seen, where we type as we talk and we read as we chat, where we spend hours together without making eye contact. So don't give in to a life where you follow the hype. Give people you love, don't give them your life. Disconnect from the need to be heard and defined. Go out into the world, leave distractions behind. Look up from your phone, shut down that display. Stop watching this video, live life the real way. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a abrir un espacio un momentico para las personas que tengan algunas preguntas. Si alguien quiere preguntar algo, puede levantar la mano.